Seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi na munini wa gavana kaunti ya Mutumanto Ithingia ni batrimanete na gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir kenda gutua ntaira ya kuonokia kimera kia biashara ya mira kaunti ya muchemanyo juju tujete onde kwirigiri kuthithika muchemanyo jungi na biashara wa Meru barabakaraga kaunti ya ntuku ya ruju ni gukwirigiro muchemanyo jwa tongeria ba kaunti bario gavana uju abunge na MCs na nyumene jungi jumunene juko katikati kao na biashara na tongeria ba Meru bubu jete ni thirikari kaunti kuregana na wendia bwa mira na muguka kaunti na kinya kuongera ugoti bwangare iria chikagia mira ntereu kuthikanira na gavana ituka inwe rukiri tukweja rukiri na twetikaniria nwe twi tauni iji nikenda tumba kwanania na antu betu ba biashara na tugucemania aja thaiji na twithe mucemano ju mwega sana na biashara bakuga issues ciao chondira bena cio kuma mbecira bakuriwa gutonye mira Mombasa license ira bakuriwa extra nonto no kwendia wena kioski no kendagia mira ukayogwetu mbeci nyingi zaidi ena kioski no kendagia thoi muguko getu mbeci nyingi zaidi na mono sana mbecira bakore ya kirori ya kureta mira Mombasa so tukwaria na issues zingi chondira bena cio kire kaunti ya Mombasa imwe igusigana kinya nonto no bakwenda nguge na mantu jange lakini more importantly tukwari ishujira chikukonya mira na togwa roju tha inyanya twina mucemanio na gavana roju tha inyanya na nusu ofisini yawe na tugeta na kamiti 10 kuma kiri biashara baba nikenda twitikaniria na gavana mantu ja biashara ya mira uria geta na mbere na uria ntetuira chonde akwenda tuthithia turia Meru nikenda tukathithia na kini kinya rukiri twitikanirire no ya kwamba mira tekai ndawa ya kulevya kana tekai kiropu irigo nontu mira no mwana majani no mwana kawa no mwana mpembe no mwana marigo no mwana mbeniko ikiropu ingi na ige sheria cia Kenya na sheria cia Kenya ira cia national government ira chonde tugurukitie icho ciena power nkurukie sheria ira ciitherwa cire igikurugwa ni county yani kenda tuhakikisha mwana atongeria bangi ati antu betu baraba tuire Mombasa bwambere bate kuibwa like they are alone kana like children without their fathers kana their parents tuya kurungama nabo kuwatanira nabo na kinya kubawatia kurira nikenda baraba okea kuibwa kiriro gietu ta Meru batuthikira bwambere kwina sheria ya national government ya second schedule ya crop acts ya 2013 ire kuga kimera kia mira ni kimera tabira bingi na article 191 ya constitution ya Kenya kana katiba yetu ya Kenya subsection 4 iriwa rira kwina conflict ya sheria ya national na county governments sheria ya national nio yithaira ye superior kumanisha county government ya Mombasa batire kubwithia sheria ikudunisha mira kana kuwa mira ni drugs kana kuwa mira batire kwendwa ndene ya Mombasa whereas sheria ya national government ni kutambua mira takimera majani takimera kaoa takimera pyrethrum takimera cotton